कुछ इसी तरह शुरू हुआ है। सुबह 6 बजे से निकला लोंगमाई नोने जाने के लिए। फिर भी पहले लंदन विलेज माउंटेनियरिंग साइट गए कुछ सामान लेने। हेलो गाइस, आज का मौसम बहुत सुंदर है। यहाँ कल से बारिश हो रहा है। एंड देन पता नहीं आज भी बारिश होगा क्या, पता नहीं। सो राइट नाउ आई एम हियर इन चरोईकुलन, यानी कि आई एम आउट फ्रॉम माय होम होम। एंड या देखो मेरे पीछे पे कौन कौन है, मेरा दोस्त लोग है। या गाय इट्स अ काउ। सो ये गाँव ना बहुत चालाक होता है ना, कभी कभी क्या बोलता है, बाप रे इतना गुस्सा। उन लोग को सेल्फी लिया ना, इतना गुस्सा हो रहा है, बाप रे बाप। यू नो दिस गाँव ना बहुत चालाक होता है। जब क्रिसमस आने के टाइम पे ना वो लोग गुम हो जाता है। और पता है अभी तो क्रिसमस नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ पे खड़ा है। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। जब क्रिसमस आने के टाइम पे ना ये गाँव लोग सब गुम हो जाएगा। And then yeah, I'm with my darling right here. This is my darling. Actually, I'm going to Longmai. I'm going to Longmai, and then we'll just check it out, the beautiful side of Longmai, None. So just get ready. Mountaineering tang mo ko Choroikulen sa me kailong ko anyugoi mata khadre sulona lamtan khangtang na Longmai ta da khang to na anyugoi han kai da te U-turn la na. Guys, I'm just right here in this GMDI. The full form is Gospel Mission Trust India Hostel. It is here in this Longmai None. So let's have a chat with me. This is I brought a gift for them. This is gaisinlu.annie. Come, just follow me here. You know, she's in what? Where? In Longmai. To distribute some sweets and Bibles to Not sweet. students. Don't lie. Yeah, Bible is more sweeter than the sweet. Hi, hello guys. I'm here in GMTI. Yes. What is that? GMTI, Gospel Mission Trust Gospel India. Mission Trust India. Hostel tuh. Hostel, you know, just sweet. What you guys are playing right now? Playing carom. Wow.
this bye guy bam die bay sao ya thầu sao oh he's the warden. More than 90 years. He's more than 90 years. What is her name? I don't know. Jack. I don't know. Jet, Mistress Jet. Rose. Rose. I think she's waiting for Jack. And here is the kitchen. A big pot, yes. Barakhana. Here is a special kitchen. Special kitchen for whom? For everyone. You know, when you don't look down on this type of kitchens, we Nagas have this type of kitchens, and then I'm so much excited living this type of kitchen. So cool, and then so fantastic, and then so excited. यहाँ पे बच्चे लोग बैठ कर ना खाना खाता है यहाँ पे. यहाँ everything is clean, they clean it up. Students are here in this hostel. This year around 35 students. Wow, 35 students. That's amazing. That is the maximum numbers for the hostels of Gospel Mission Trust India. Yes, now after visiting GMTI, we are heading to Rema School. Kumji, yeah, Kumji, Lukambi. This is a campus, Rema Public Academy. Yes, this is the park and बच्चे लोग खेल रहे हैं मस्ती से मजा से. हाय तो भैया स्कूल था यहाँ. Hall दा. Oh. Chapel hall. Yes, this is Rema Public Academy. Okay, yeah, this is Dorcas Children Home. Dorcas ने sponsor किया है. So I'll just zoom it for everyone to see clearly. Hi, in the classroom, ha. Okay, this is a classroom. Sao không bao mày đã? Nó dần tùy sao vô? Hả?
Bọc khít luôn. Class được cho? Class 3. Okay. Thưa rồi mấy chỗ nào? Hả? Nagaching. Tôi bùi đại Nagaching. Machiang. Oh. Good boy. Thank you. School to holidays na da. ये लोग अभी रेनोवेट कर रहा है क्लासरूम. ये जगह है हम लोग डिनर लंच ब्रेकफास्ट खाने का जगह है. यस दिस इज रेमा पब्लिक एकेडमी का डिनर हॉल डाइनिंग हॉल. We'll just check it out what special they are making. Oh, still cooking. Yeah, again, see, I'm showing you the Naga style of kitchen. Yes. I have experience. Yeah, you know how to cook. Yeah, yes, sure. Yeah, this place, ये house जो है रेंट के तरह रहता है वो लोग. We'll just check. Nghe vậy không bấm tìm đại. She's hiding her kitchen. Boy, wow, cooking. See, you know, our Naga boys are so talented in cooking and then they are good in studying also. What's special? Tui ganchao? Da. Brinjal. Na class ở cô tiạ? 5. Class 5. Nó dặn thôi? Lansagai. Wow, good boy. Lari patanda. यहाँ पे साइड पे रिवर बैंक है यहाँ पे. यस हाँ वहाँ पे देखा है देखो वहाँ पे हेयर कट कर रहा है लड़के लोग. This is Nonne market, Longmai market. Ai, đừng xí này tội. Ê, xí chẳng phải giá thế. Phải giá thế nào?
Hãy từ từ à? Hãy từ từ cho. Dầu cũng mà dưới cái năm này. Dầu cũng mà. Dây tiền, giáo có dây tiền thôi. Gắng có tay được. Anh này luôn tiếp phao rồi, không đi sao bạn? Giáo có dây tiền. Dây tiền với Interesting. Xuống bùng dây tiền không chỉnh gài mấy à? Xuống mùng lại tiền xuống tụi ai còn đấy à? Nó nè tổng product thì à, mình gọi nó giáo đâu đấy. Cái kia này mình ai ta khơi context rồi nó đấy. Guys, don't. Hey, Longmai bazaar, don't. Tea stall the. Longmai bazaar con. Tea stall the. Ai nó dần tôi cán phú lên đấy. Ai dần tôi cán phú lên đấy. Không ai thì hết nổi mà anh.